Dada ulat Ukraine daga tiene hindi bat hakajuk kupur pat ya kajing kren ke jong kalong available la supply ya ka speech ke jong ya ka text jong ka speech jong haka ketien English ti kani kamde ke paper la pipet ya ka parliament barok ki ketien baru haka schedule laban kren bat pila ban yo snow ya kajing kren daka ketien ka ba pipi semua tu unong kren daka ketien ka ba unang ba unong ngap udu ban ngap ka ketien bu sotu ba kai ti ngaling ka pensilur ba kamdi tang bandi daga English saki atli ki associate official language ru anra ikani kamat bagi associate official languages jong ka state lu de ban translate lang haki tu ketien ru ti ka perthai ka pemerintah ka ba jong ka artificial intelligence le tu pikiran daga nu ka ketien ru ka interpretation ka long hang tu hi daga ketien ka ba pipi ko apan ngau te kamdan kami ibagan dan kehendek isu. Ada kalong pun ba Ukraine be daga satang bu Ukraine be daga Hindi but ngiru translation ngisu ya shong bet kayu tau lat re daga we daga kam kai